Yeah. Uma umusa uza unifica nezoni bese kuthi umukela uJesu, uma umukela uJesu Christ bese sithi uyahlanzwa ezonweni zakho. Ngohlanzwa ezonweni zakho kusho ukuthi ngamanye uzukholiwe egameni lika Jesu ngegazi lika Jesu Christ wena izono zakho zenjani ziyathethelela ziyahlanzwa. Izwa ke bese ithi izuka kaNkulunkulu ke manje mase kwenzakalile la ukuthi kubonakalisa umusa kaNkulunkulu. Right? Yes. Ngokuyekela kwezono ezenziwe ngaphambili. Awuqhubeki nezono ozenza ngaphambili. Emva kokuthola umusa. Waye abazalwane befuna ukuthatha umusa ukuze baqhubeke nezona bebezenza bengakuthola umusa. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Siyabonga nje ukuthi namhlanje uphinde uchoose futhi le channel la khona sihlangene nje ngezwi likaNkulunkulu. Namhlanje futhi sihlangane ngala kukho kunye sihlangane ngendaba ezimnandi umuntu kanye noNkulunkulu angedwa futhi sinabafundisi bethu nje abahlala bekhona esoqala nje ngokuthi sinibingelele. Ngiyanibonga ke ngiqale nje ngokubonga nina. Ngiyababonga bonke abakhomentayo abakhomenta endaweni ezihlukene kuma social media ahlukene. Ngiyabonga nje kakhulu ama comments enu akhayo. Khona lonke uhlobo ke lama comments kakhulu ngithanda nje lawa mina akhaya noma umuntu egxeka but agxeka ngalokho kwakhayo. So ngiyanibonga kakhulu nonke. Mangambala one by one kuzovela kudleka isikhathi kanti lezi indaba masese zimnandi ziyasidinga isikhathi ukuthi sisithole. So ngeke nginibale one by one but niyazazi nini enikhomentayo njalo enibukelayo. Asiqhubekeni nje konke lokhu akusikhona kwethu indaba ingathi sisonke kanye nani ngokuphatha siphetha kwenu nje nibuka nikhomenta nani khona enikwenza embusweni wezulu. Angiqale namhlanje ngobaba Khumalo eduzane kwami sike sibulisa yena nje. Amen. Siyabonga babu uShabang sibingelele nababukeli nabalaleli emakhaya. Yes. Sizoxoxa nje ngendaba kaNkulunkulu esindisa umuntu. Akukho ke nje okuningi sizomemezela. Simemezela into yinye ukuthi umuntu usindiswa ngoJesu. Ayikho futhi enye indlela. Isikhathi esiningi masikhuluma la siyayeqa leyo sivele singene endabeni. Kufanele kube disclaimer yethu ukuthi esikushoyo kuyi1 ukuthi umuntu akasindiswa ngebandla, umuntu akasindiswa ngumfundisi, umuntu akasindiswa ngokuprofetwa, umuntu usindiswa ngoJesu. Lithizwe kaNkulunkulu encwadini yamaRoma I think ku3 lapha ku21 ngaphezulu lithi umuntu ulungisiswa ngoJesu. So silapho nje singaleyo ndaba ngiyabonga. Hayi qiniso lele liphelele futhi akukho kunye. Yes siphinde sibingelele sibonga nje ukuthi ukhona babukhanyile namhlanje. Sinawe ke sikubingelele. Ngiyabingelela wabushabanga. Yes. Nababukeli abalaleli. Besisazokhuluma. Yebo kunjalo. Akukho kunye sikuzele kule ndawo. Ukuzomemezela. Yes. Yeah, nje ukuzomemezela ngombuso kaNkulunkulu. Yes. Ongamanga ngokwabantu kodwa omenga kaNkulunkulu. Lisho njalo vele izwi kaNkulunkulu lithi ayikho insindiso ngomunye. Kanti futhi alikho elinye igama. Yes. Elinikeziwe ebantwini. Yinto nje sokumemezela sokugcizelela ukuthi noma ngaba khona amanye amagama kodwa elikaNkulunkulu izwi lithi alikho elinye igama ngoba uNkulunkulu yekuphela umsindisi wethu. Injalo. So uma ngabe bekhona abanye abantu umbuzo ukuthi bayakwazi ukusindisa ngoba umuntu ngeke akwazi ukusindisa ngaphandle eUNkulunkulu. So uma umuntu nje ngeke ukwazi ukusindisa omunye umuntu. So manje ingako uNkulunkulu yedwa simemezela ngaye ukuthi uyumsindisi. Yes. Abantu bonke. Hayi njalo indaba. Simemezela ngendlela eziningi ezahlukene ngemlomo eminingi eyahlukene namhlanje indlela esimemezela ngayo yiyo le podcast. Asivele singenene endabeni. Kuyo le namhlanje. Yeah. Ngizofaka isihloko bese kukhuluma babukhanyile namhlanje. Yes. Isihloko sethu namhlanje sithi umusa kaNkulunkulu awumi ngamanga. Okay. Umusa kaNkulunkulu awumi ngamanga. Fakeke second part wakhona ithi Umusa Neqiniso. Yeah, so nje umusa kaNkulunkulu awumi ngamanga, umusa neqiniso. Okay. Hayi, siqhubekeni naye. Babukhanyile.
iqala kuwena namhlanje. Yes. Ihloko simnandi kakhulu lesi ukuthi umusa kaNkulunkulu. Awumi ngamanga. Sizokhuluma nje ngawo umusa kaNkulunkulu ngoba kuyadingeka ngempela ukuthi le ndaba yomusa ichazwe kakhulu. Ngoba yiyo indaba emlonyeni. Mawuzwa nje abantu abaningi bekhuluma abazalwana abaningi mabekhuluma uyazi ukuthi hayi sisindiswa ngomusa. Uyini umusa kaNkulunkulu? Ilapho impela kusesizogxila khona kakhulu. Ngiyalithanda futhi malithi umusa kaNkulunkulu awumi ngamanga. Khona umusa wabantu, umuntu uyakwenzela umusa ngoba ekubona ukuthi hayi mase ngikwenzelile umusa khona ngizokbenefita. Kodwa ke yabona ukuthi lo musa lo umusa wamanga uwenzela umuntu ngoba wenza umusa kanti hayi ufuna ukubenefita something. Kodwa kwaNkulunkulu umusa awumi ngamanga. Kuba umusa weqiniso. Ngicela nje siye laphana nje kulokhu njalo. Sizazokhuluma nje ngendaba yomusa ukuthi awumi ngamanga. Yes. Umusa kaNkulunkulu ngeqiniso. Incwadi kaJohn 8. Okay, noma ngiqala nje lapha ku3. Isihloko sithi owesifazane obanjwe ephinga besithi kepha ababhali nabafarisi baletha kwewesifazane ebanjwe ephinga sebemise phakathi kwabo. U4 uthi bathi kuye mfundisi lo wesifazane ubanjwe esoqotsheni lokuphinga. U5 emthethweni uMose wasiyala ngabanje ukuba mabakhandwe ngamatshe. Pho wena uthini na? Bakusho lokhu bemlinga ukuze babe nokummangalela. Kepha uJesu wakhothama waloba ngomunwe emhlabathini. Wathi besambuza njalo walulama wathi kubo ongenasono phakathi kwenu kaqale amphonse ngetshe. Waphinda wakhothama waloba emhlabathini. Bathi ukuzwa lokho belahlwa izinhliziyo zabo baphuma ngabanye beqalela kwabadala kwaze kwaba ngabokugcina uJesu wasala yedwa nowesifazane wayemi khona. UJesu wayeselulama engaboni umuntu ngaphandle kowesifazane wathi kuye sifazane baphi labo bamangaleli bakho na? Akakho okulahlayo na? Wayesithi akakho Nkosi. Wathi ke uJesu kuye nami angikulahle, hamba ungabe usona. Amen. Sisakhuluma ngendaba yomusa nje nali nje izwi livukayo ukuveza nje indaba yomusa. Kunezwi lalithi athi uJesu angizange ukuzochitha ini umthetho nabaprofeti kodwa ngizokwenzana ngizogcwalisa. Ihloko umusa kaNkulunkulu awumi ngamanga. Umi ngani? Ngeqiniso. Nangu wesifazane lana uthole njani? Ubanjwe ephinga. Yes. Uma ebanjwe ephinga kanjalo kunezimo kwesinye isikhathi esifikayo uthola ukuthi umuntu nabethiwa nje bambamba enze into embi. Sonke siyamemeza sithi hayi akabulawe ngoba enze ini? Enze into embi. Kuba khona abanye abanomusa kuba ngabe bangamsiza kodwa kube nzima ukumsiza ngoba bengenamandla okumsiza. Yes. Ukuthi ngoba umuntu asikhuluma ngendaba umusa awunakuthi wenzeni. Umusa awunakuthi ufanelwe yini noma ufanelanga. Kodwa nje ingakho lizoNkulunkulu umusa kaNkulunkulu wanele bonke. Ingakho uNkulunkulu nathi asenzele umusa sasingafanelanga. Umusa akusiyo into ongayithenga imali, akusiyo into oyisebenzelayo. Okay. Ya kodwa into owenzela yona ngesihle. Odinase wenzelwe yona na uzubona ukuthi hey angideserve. So manje nawe ngesifazana ubanjwe njani? Ephi. Bafuna ukumbulala ngoba umthetho uthi makenzeni? Makabulawe. Uthi makabulawe umthetho. Sebebuza uJesu bani manje Jesu angini manje bathi bafuna ukumangalela uJesu. Yes. Bathi Jesu nangu lo sifazane simbambe ephinga. Umthetho uthi makanjani? Makakhandwe ngamatshe. Yes. Angisokusho likuphi khona izwi kaNkulunkulu elithi umthetho lithi umthetho wafika ngobani? NgoMose. Selithi umusa
neqiniso okweza ngoJesu kuze ngoJesu. Yes. Isihloko umusa kaNkulunkulu umi ngani ngeqiniso awumanga ngani nama ukushuthi umuntu umusa uhamba nani neqiniso. Yes. Umusa kaNkulunkulu awufani nomusa owenzelwa abantu. Ngishilo ngathi abantu bayakwenzela umusa befuna ukubenefit izinto ezithile. Bekwenzela umusa kodwa kungesiwo umusa. Kuthi nakhamba isikhathi bese bekutshela bethi phela wena ngakwenzela ukuthi. Umbona ukuthi lo muntu lokushuthi okay kwangekona ukuthi ukwenzela umusa wayekwenzela ngoba efuna ukuthi wenzeni athole kube nento azoyithola back. So manje lasimbona uJesu kunosifazana obanjwe ephinga ufanele ukuthi kanjani akhandwe ngamatshe ngoba umthetho uthi makenzeni makakhandwe ngamatshe. Ngabe mbuzo uJesu into ayishoyo yokuqala uJesu uthi ongenasona makenzeni makaqale eqala kanjani amphose. Ngizalana ke kunokuthi uma ngabe kushunyayelwa izwi likaNkulunkulu uma kukhulunywa iqiniso ngoba phela lithi umusa neqiniso. Yes. Ufike ngoKristu. Kusho ukuthi umusa kaNkulunkulu uhamba nani neqiniso ngoba uumusa weqiniso. Yes. Siyayisithole kube ngazathi namhlanje kulensuku namhlanje into abantu ababa concern kakhulu kuyo noma amakhola concern kuyo kakhulu yini umusa. Kanti umusa uhamba wodwa uhamba nani neqiniso. uJesu lana mayenzela umusa lo wesifazane uthi kulaba ongenasono makenzeni makaqale ukhuluma iqiniso uJesu. Uthi ongenasono manje makaqale eqala enzeni awushaye. Yeah. uJesu akazange enze umusa nje kuphela kodwa uthena ongenasono manje amshaya. So baqala manje bahamba one by one omunye ukhumbula ini izono zabo. Lo wesifazane lona uma isesele uJesu siyambuza uthi hawu baphi bonke laba bekumangalela na uthi hayi bahambile. Usethi uJesu ke nami angikubeki icala. Yes. Kodwa uJesu umenzela umusa uthi akakumbeki icala yawuza umusa kaNkulunkulu. Hayi ukuthi akanacala unicala wesifazane. Kodwa uthi angikubeki icala. Kodwa kusho ukuthi naye sethi angikubeki icala akamtshela iqiniso. Oh yeah. Uthi akambeki icala ngokomusa. Kodwa after anasethi akambeki icala uthi hamba ungaphinde wenzeni ubona. Iqiniso likaJesu iqiniso lilapho ukuthi senzele umusa kodwa umusa kaNkulunkulu kune emva komusa uNkulunkulu asenzela wona akavele asenzele umusa bese yathula kodwa kukhona iqiniso asitshela lona. Ngoba umusa kaNkulunkulu uhamba neqiniso likaNkulunkulu. Ngoba uma ngabe kuzoba umusa kodwa ungenalo iqiniso kaNkulunkulu umusa wamanga loyo umusa kaSathane. Okay. Yeah, siyabonga babo. Wayenza eqala ngenye indlela. Yeah, wayilanda impela yazwakala kahle. No siyabonga iqiniso. Ngifuna nje ukugcwalisa kulento eshoyo. Umusa kaNkulunkulu. Ngiqale kanje. Kukhona umusa okungasika kaNkulunkulu njengoba bulo phela neseshilo. Bese kuba nomusa kaNkulunkulu. Ingakho sithi esihlokweni sethu umusa kaNkulunkulu awumi ngamanga ngoba kukhona omunye umusa kodwa kungasuka kaNkulunkulu. Yes. Asilungiselana ke ukubane kuthiwa ngiyazenzela ngabe ngithi bazalana siqedeni indaba ukuthi isikhathi esikusona njenge dispensation sithi dispensation yomusa. Sivumelaneni sithi hayi bazalwane isikhathi noma idispensation yomusa neqiniso bekuzosiza lokho angikhona idispensation yani yomthetho. Yes. Mhlamba siye lapha encwadini ngoba Khanyile uyithintile lencwadi lapha na kuJohn 1 ufunda nje uverse 17 kuphela. Angiqedi ngifuna bangizwe kahle emakhaya ngisho ukuthi akusi dispensation yomusa kodwa ngithi ukubane kuthiwa besifuna ukusizakala ngoba la kusizwa thina bengingathi singabazalwana sivumelanini ukuthi sil-add iqiniso kule dispensation singathi umusa kuphela sithi siphansi komusa sithi siphansi komusa neqiniso bekuzosiza thina lokho. Izindaba ngokumbhalo imbhala usitshela ukuthi uJesu Kristu uze nomusa. Lithi umbhalo la ungayifunda noma usitholile u17 nje u117 ngayila. Ithini ke ngokuba umthetho wanikezwa ngoMose. Lithi umthetho wanikezwa ngoMose awuzanga ngaye uMose.
Okay, yes. awuzanga nomosa wanikezwa ngaye kusho khona ovela kwavela kuye uJesu Yeah. wavela kuJesu abanye bazothi hayi wavela kuNkulunkulu yebo uJesu phela uyinkulunkulu Phela uJesu Ntetho ovela kuJesu yeah for someone ozoba nama questions ngicela ubukele ama video previous ichazwe kakhulu leyo ndaba leyo so siqhubekile yes yeah so umthetho uze ngobani ngomosa uze wanikezwa ngomosa ukuthi umosa wa receiver sama wasiyanikezwa bese lithi ke maqhubeka umusa neqiniso kwavela ngoJesu hayi umusa kuphela yabona nje isikhathi esikusona sisesikhathini somusa neqiniso yayizwa indaba ngiyayithanda ke ingakho ngithi kubane kuthiwa besizenzela singabazalwane bengabe singaphuma icampaign njengoba siphumile nathi namhlanje sithi asilungiseni lento bazana umuzi umzwana ethi singaphansi komusa ngathi mayesasha ethi singaphansi komusa bese uthi neqiniso njalo mayesho umzwana ethi singaphansi komusa bese uthi neqiniso angahambi ngalomusa ngoba egcina lo musa sigcina siuphevetha sigcina siuguqula manje usebenzele into ongamele uyisebenzele usebenzela amanga kanti lo musa bongalethelwanga ukuthi uzosebenzela amanga bulethele ukuthi usebenzele iqiniso ukuze umuntu akhululwe ngoba uthi uJesu Kristu mayekhuluma ngesayifunda bayazazi abazalwane yizo lezi bengibhala phansi uthi uJesu mayekhuluma lapha encwadini kaJohn 8 uverse 31 no 32 uthi uma nime ezwini lami iqiniso njani uma nime ezwini lami ngameni kanjani ngabafundi bami isibili kumiwe ezwini uzube umfundi bese ethi iqiniso ke nizolazi ngoba izwi kaNkulunkulu liyiqiniso uthi iqiniso nizokulazi then yili iqiniso elizokunikhulula ingakho ngithi ukubane kuthiwa singabazalwane bese so sizana nje athi umuntu methi siphansi komthetho bese uthi neqiniso ukuze sizokhululwa ngoba uma leqiniso sesishiya ngaphandle sigcina sesithatha umusa susebenzisa ukuthi manje sidla izono kanti izona amanga ngoba isono siyambulala umuntu sigcina sithatha umusa kaNkulunkulu noma sithatha umusa uNkulunkulu abe umisela ukuthi kufanele sisindiswe ngawo njengoba Khanyile echazile bese susebenzisela ukuthi manje ube ilicense yezono bese siyalahlwa singakhululwa ayi powerful a very powerful revelation vele kunjalo uyabona nje obuyishilo futhi nayi isezwini awu ani edi akunakuthi content ieda vele isezwini uthi nje angazi bese isebenzisa ngalopho uhlobo manje naye lapha mhlawumbe ukuqhubeka nje kancane lapha kuthi uTimothy ngoba kufanele sibafundele abazalwane singakhulumi kuphela kuTimothy oqala chapter 2 akukhanyela angazi noma izo lapho njani Timothy wokuqala uchapter 2 bayazi nje abazalwane ithethi nje lokuhle kuyabongeka yebo ngizoyifunda nje mina lapha ku3 ithi incwadi lokhu kuhle kuyabongeka emehlweni kaNkulunkulu umsindisi wethu uNkulunkulu uyumsindisi wethu uNkulunkulu uyumsindisi wethu uJesu uyumsindisi wethu uNkulunkulu uyumsindisi wethu injalo amen ufuna nje ukucizelela bese ithi othanda ukuba abantu bonke basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso akathandi into eyodwa uNkulunkulu ukuthi abantu basindiswe kuphela kodwa uthanda ukuthi bafinyelele ekulazini iqiniso basindiswe bafinyelele ekulazini iqiniso ukuze bakhululeke awuzwake ensindisweni ungena ungenzanga lutho siyamemezela nje sithi uJesu Kristu wafela izono zabantu kwachitheka igazi lakhe njengenhlawulo ukuze abantu balungisiswe ngoJesu uNkulunkulu babe nokulunga kodwa uma uqhubeka ke usumukela uJesu njengenkosi nomsindisi usuqhubeka manje phansi kombuso lo mbuso usekelwe ngeqiniso hayi ngamanga ila ufundiswa khona ke manje indlela yokuphila kulombuso exactly indlela yeqiniso hayi yamanga so umusa kaNkulunkulu sinikwe wona ukuze thina sizoba ngabantu beqiniso hayi babantu abaqhubeka benza isono hayi babantu manje asebethi abaqhubeke bapromote ini amanga umusa lo abantu namhlanje abawuphethe okuwumusa osupport isono akusuka kaNkulunkulu kaSathane ngoba nje wona umusa by design by nature it is an unmerited favor undeserving favor umuntu abayithola ngisho ukuthini mangisho kanje
laba aba drive imoto bayazi kune license disc la emotweni. Yeah. Imayisi expire bakunika 21 days. Bathi period of grace. Right? Noma iphoyisa lingakubamba ngaleso sikhathi within this 21 days. Lizofika libuke lithi i-license disc yakhe expire. Yes. But so usese within i-period ye grace. Mele ngabe ngikubhala i-ticket but because kusese i-period of grace hamba ovuselele. Ilento ke yasho uJesu kwesifazana. Eletha umusa ngoba umusa neqiniso uze ngubani ngoKristu. Wena wonile uphilile. Right. Kodwa ngibeki icala hayi ngoba ungenalo. Ngikunika ithuba lokuthi hamba olungisa. Nakho umusa usebenza kanjalo. Ingakho umusa unikezwa izoni. Phela ngeke unikwe umusa kumuntu ongasisi isoni. Ngoba umusa uzosiza ufana namandla uzosiza umuntu ohlulekayo. Ukhondoni bathi no condone. Umusa nje condone uzosindisa umuntu. Kuthiwa ufailile kodwa hamba ngomusa. Ubuhloniphe eclassini. Right. Mhlambe phambili ngendlela bowuyimisa mhlambe usengalungisa nokuhlalise la. So umusa usebenzela ukuthi thina size sifinyelele ekulazini eqiniso. Umusa usebenzela ukuthi thina silungise amaphutha ethu endlule. Hayi siqhubeke nawo. OkaNkulunkulu ngikhuluma kwaNkulunkulu. Asiqhubeke silapha encwadini ngalo khanya ngifuna ukungena. Ngangena. Ngathi ngiyabezwa abalaleli bathi hayi ayisendvele nayichaza nayiqeda sivaleni. Sesiqedile but asiqhubekini. Ngendlela enizwa nayo ngakhona. Hayi asimphambile. Yebo indawo umusa injalo ngoba siyalimala kakhulu. Ivangeli namhlanje liyalimaza ngoba ligcizelela kakhulu umusa. Ngoba uthi yaqala uyashumayela bathi hayi bazalwane ningakhulumi kanje phela nathi sasindiswa ngomusa. Bese umbuzo manje uthi kanti lo musa lona uhamba nani lo musa uhambi neqiniso. Ngoba phela umusa injongo yayo ukuthi uze emhlabeni. Uzele ukuthi uzosindisa umuntu. Njoba wakhumala ibeka ukuthi amaphoyisa yakuthola une disc expire. Kodwa ngenxa yomusa nangenxa yegrace ukuthi usasene period usasene sikhathi obekelwe sona ukuthi hayi nayi period of grace. Abafike bathi hayi siyakubopha uyasinda. Manje nenjongo yomusa kaNkulunkulu ukuba sisinde. Ngicela nje masinyane nje siye lapha kulokho njana ku Titus 2. That's anything yakhona. Obuthi yakho. Hayi kuqhubeka. Okay. Titus 2. Ngoba nayi into emele siyibambe ukuthi umusa uhamba wodwa bazalwane. Titus 2:11. Umusa uhamba neqiniso. Ngoba umusa mawodwa awumsindisi umuntu. Umusa uzele ukuthi uzosindisa kodwa awuhambi wodwa uhamba nani neqiniso. Ngoba yile iqiniso elithiza uNkulunkulu uma nime ezwini. Nizosinda ngoba iqiniso lizozana lizonikhulula ngizolazi yiwo umusa kaNkulunkulu loyo ukuthi noma sideserve ukuthi ngabe siyalahlwa kodwa ngenxa yomusa uNkulunkulu akade mayifika kithi athi hayi anonanga uNkulunkulu into asitshela mayifika kithi usitshela iqiniso athi ngeke nginilahle nonile mhlawumbe ubulele orwenzeni lokho okwenzile athi kodwa okwamanje ngikubeka icala na umusa engikunika wona ungahamba ungenzani ungaphinde wona. Titus 2 verse 11 and 12. Funda nje ithi ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke. Uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko zezwe. Sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu kulesi sikhathi samanje. Yawuzwa umusa. Na umusa kaNkulunkulu. Umusa lo weqiniso lithi wenzani? Lo musa lona ozowushumayela nalo musa lo abakhuluma ngawo abantu ongabafundisi. Akusiwa uNkulunkulu. Ngoba lithi zaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu wenzani? Uyasifundisa kuba senzeni sidele ukungakholwa. Shuthi umusa kaNkulunkulu injongo yayo ukuthi uzele ukuzosindisa umuntu omkhiphe kuphi esonweni. Manje uma umusa kaNkulunkulu lona esithi thina siwamukele kodwa ungasifundisi ukuba sidele
Oh, yeah. siba amakholo sithi sisindiswe ngomusa kodwa sikakadeli sisindiswe ngomusa kodwa sisahlele emanyaneni sihamba ngokwenkanuko zezo mawuthi umusa uyasifundisa namhlanje sinenkinga kakhulu abazalwane nabenkonzweni uthola abazalwane ngendlela abaqoka ngayo baqoka ngathi bayemabheshini Oh yes. abazalwane banamhlanje mabegqoka umzalwane akagqoki kubonakala ukuthi umzalwane uthola umusa lo ofundisekile ufundiswa yini ngoba phela umusa uhamba neqiniso Yes. wathi umzalwane mayekhuluma wathi kubalekile uma umzalwane uma ugqokile umuntu esifazane ugqoke ube glorious namhlanje abazalwane abegqoka bagqoka babe sexy baze bamtshela umuntu bathu sexy mawuthi uyakhuluma ukuthi hayibo iqiniso likaNkulunkulu lithi masidele ininkanuko zenzo ngoba phela ugqoka kwakho kuhamba nenkanuko malikhuza izwi lithi umntwana kaNkulunkulu akagqoka nje bayala bathi asindiswe ngomusa kanti imuphi lo musa ngoba phela umusa uyafundisa ukuba sidele inkanuko bese sihamba ngani ngokumesaba uNkulunkulu kanti imuphi lo musa utholile uma ngabe sizothi sithole ivangeli lomusa kodwa asidelanga sihambe ngokumesaba uNkulunkulu imuphi lo musa kusho ukuthi akusumusa uNkulunkulu musa amanga ingakho nje sila kule ndawo sizonqinqa abazalwane ukuthi ngempela kuliqiniso ngathi vele mangabe ngathiwa sikhuluma ngomusa sithumusa nani neqiniso ngoba iqiniso leli yile lisifundisayo ukuthi senzeni sidele ukungakholwa nenkanuko zezo bese sihamba ngani ngokumesaba uNkulunkulu mhlawumbe uthi ngene ukuthi angena hayi no ngaqhubeka angena khona ufuna ukusho kusukubalekile kancane okay uzobuya kuzobuya ngikuzelela kule ncwadi uzongena babulo kanjani ithi ngokuba umusa kaNkulunkulu ngifuna si-underline umusa kaNkulunkulu yes kukhona omunye umusa okungasuka kaNkulunkulu abazalwane abayibambele ngoba baningi abantu bakhuluma ngomusa esikusho thina sithi bazalwane lalelana abantu umusa bakhuluma ngawo kabayo ngoba la sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu ongami ngamanga oh yeah lo kaNkulunkulu awumi ngamanga nalana ithi ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa lo kaNkulunkulu umuntu okusindisa abantu kuphi esonweni yes why wasindisa esonweni ngokuba umvuzo wesono nguvu ngeke umusa kaNkulunkulu kuthiwa ungokusindisa kodwa uyekela abantu ezonweni akwenzeki ngoba kufanele ukuthi mangabe uyasindisa ubasindisa ezonweni mina uyabakhipha ezonweni ukukhiphe 8 ezonweni ngoba uma usahlele esonweni uzofa phela umvuzo wesono ukufa so umusa kaNkulunkulu mawufika ongumsindisi ukuthi la uhlele endaweni ohleli kuyona is dangerous therefore phuma uma ngathiwa nje nansi lokhunjani imoto bezokushayisa right iqhamuka umuntu akuhlwithe lo muntu ungumsindisi right yes but ukuze kuthiwa usindile is because okuhlwithile angakushayisa imoto akwazi ukuthi ngathi usindisiwe kodwa ushayiswe imoto vela usindiswanga lapho then usindisiwe imoto ikushayisile and le example emnandi mayeqeda ukuhlwitha kanjalo uzophinda kutshela athi ungadlalela emgwaqweni uzokushayisa imoto nawe usaqhubeka udlalela emgwaqweni imoto ezokushayisa yebo mawulo uqhubeka udlalela emgwaqweni uthi ngamanye amazwi undermine udelela lesenzo lomuntu akwenzele so exactly yebo lona manje abantu abaphethe umusa wamanga banyathela umsebenzi kaNkulunkulu bathuka igazi likaJesu sengathi igazi lengulube ingakho uma ekhuluma uJesu Kristu ethi ningathathi izinto iqilo khunjana ama-pearls umanikeze ingulube aningathathi igolide ninikeze kubani khona indlela ibeka ngakhona esethi isinkwa seyingane ninikeze izinja igolide ninikeze izinja nithathi lokhunjana ninikeze ingulube ngoba izophenduka ingulube ofinyathela lento bese yaphendukela lokhunjana ibuyele back to lapho ekhuluma ngani ngokukhuzana fanele sikhuzane but uthi sikhuzane before uthi khuza before wena usuzikhuzile oh yeah labazana ile verse kabasebenzana abasebenzisayo out of context but ungahluleli akasho njalo just kwayekhuze hypocrisy uthi mayephetha lapha egcineni besethi uma uzoletha lo mlayezo uzowunikeza umuntu ubheka ukuthi unikeza umuntu odingayo ngoba ngeke uthathe izinto eziavailable uyinikeze kusideleli noma unikeze umuntu ongayiboni iveli yakho ingulube iyazi iveli ama-pearls inja ayiyazi iveli egolide ngoba ligijima nayo la uyibona lo nto le so we now nomusa kaNkulunkulu kubantu abazideleli nabantu abathanda amanga abangalithandi iqiniso bayalithuka igazi likaJesu Kristu we going back to example yethu
umuntu ukukhuzile wadela impilo yakhe wangena emlilweni wazokuyitha waze washa uJesu Kristu phela wafa right kwakwenzeka konke okubuhlungu waze washa ngena emlilweni ngenxa yakho uphinde wena ubuyela kumlilo uthi hayi uzomsindisa ngoba unomusa yebo indaba that is exactly what we are doing as ibandla la namhlanje ngalo musa esuphethe okungasuka uNkulunkulu balencwadi mayiqhubeka la ithi ngokuba umusa kaNkulunkulu wokusindisa ubonakalisiwe kubantu bonke lithi uyasifundisa ukuba sidele ukungakholwa nezinkanuko so now babukhanyile sekukhulumele ngale umusa kaNkulunkulu uthisha yafundisana nje umusa kaNkulunkulu into yokuqala ofundisana wona umusa kaNkulunkulu njengothisha ukuba siyakudela hayi ukuthi yinto le ukuthiwa iyakhishwa kuwe kushuthi ngamanye amazwi there is a role okumele wena uyidlala uyidele into uma usindisiwe hayi ukuthi isono siyathathwa bese uba irobot siba khona futhi sibamnandi ngalokho sasimnandi ungakasindiswa phela wena uba nale decision oyenzayo ukuthi hayi manje sengithola umusa hey sengibonile lento ngangisengozini hey ngibona ukuthi isono bese ngibulala lento angingabusayi futhi uyayidela le makuthi uyidelile kushuwa esinye isilokhu njani isimo yes isuke ikhona le nto and kufanele futhi ube umuntu owilling ukufundiswa ngoba phela uma ngabe umusa uyasifundisa kushuthi nawe umuntu kufanele ube willing ukufundiswa and uma usufundisiwe uacte njengokufundiswa umusa lo kaNkulunkulu so uyiwona kusifundisa ukudela okungakholwa iwona usifundisa ini ukudela futhi nezinkanuko zasezweni kanuko zasezweni iningi namhlanje abazalwane kanuko zasezweni igcwele khona ebandleni indlela ogqoke nganje ubaba Khanyile ikhuluma ngenkanuko ngeke ugqoke isicephe ungafuna abantu bakubuka ukuthi amathanga kanjani ngeke ugqoke isicephe ungafuna ukuthi uma uhamba lapha estradini ekukhala amafleti ungafuna ukuba seductive I represent the kingdom ayikho embusweni indaba yecephe nokugqoka izinto ekalayo inkanuko zonke lezo ziningi ezinye izinkanuko zabantu bayayipenda namhlanje bayishintsha ubona i-spirit seduction sonke leso ukuthi ufake inwele kungasize zakho yonke lento but ke abantu abafundiswa emabandleni lezo zinto azange zofundisa lezo zinto zokhuluma ngevangeli elisindisa umuntu nanomusa mayiqhubeka ithi sihambe ngokuqonda nangokulunga nangokumesaba uNkulunkulu yonke lento ivela ngomusa ukuthi siyafundisa ukudela ukungakholwa siyafundisa ukudela inkanuko zasezweni siyafundiswa ke futhi kwenzenjani ukuhamba ngani ngokuqonda ukuhamba ngokulunga ukuhamba ngokumesaba uNkulunkulu zonke lezi zinto zivela kuMusa kaNkulunkulu ombulelwe bani ombulelwe umuntu ukuthi wena ubuyisoni isono besikusekufeni waqhamuka uJesu wakhiphela lakhe igazi waba inhlawulo manje othi mhlambe nje ngihlanganise nalencwadi masishaya nizongena bazana lapha kumaRoma 3 ukuze izwakale kahle ukuthi uma sikhuluma ngomusa kaNkulunkulu usenzelani umusa kaNkulunkulu lidele kulungini ulethu kulunga Musa kaNkulunkulu awahambe ngamanga awumi ngamanga uma ngeqiniso lencwadi imnandi yonke angazi ukuthi ngilokho but ngenxa yesikhathi cela nje ukuthi siqale lapha na kulokhu njani ku 23 imnandi ithi ngokuba bonke u23 verse 20 Roma 3 verse 23 ithi ihloko sithi umuntu ulungisiswa ngoJesu Kristu bese ithi ngokuba bonke bonile basilelwa inkazimulo kaNkulunkulu ithi bonke bonile umusa ulethelwa ihluleki awulethelwa abanqoba awulethelwa abantu abalungile umusa bonke abonile ayithi ngibuyele kulokhu njani example yami uma ngabe license yakho uthema fees isikhathi sokuthi expire wayirenew ngaleso sikhathi la 21 grace period apply kuwena because when uspot on umusa wenzelwa ihluleki lokuthema kufika date of expire wangalungisanga ihluleki ke leso sizihluleki sonke ithizwe laNkulunkulu lana ngokuba bonke bosonke sizihluleki abantu abangamangali masithi khuluma indaba ubungcwele buyadingeka kodwa asisho ukuthi asizihluleki sizihluleki sonke ngokwezikaNkulunkulu sonke siyizoni yiwo ke lo musa nathi wasiza lesimemezela ngawo namhlanje okaNkulunkulu wasindise konini ngoba sonke besizahluleki uzoza umuntu mangabe ushunyela indaba ukuthi uNkulunkulu ufuna sibe ngcwele bese bethi nizenza ngcono
sifanele ukuba ngcono ngoba umusa usinethele lokho ukuthi uzosigeza uzosihlanza ukuze sibe ngcono nathi siqhubeke nayo soyiza ukuthi kunjalo ngempela yini baye sithi lapha ku24 balungisisiwe ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlenga okukuKristu Jesu yayizwa manje uthi thini ithi nokuba besiyizoni salungisiswa kodwa manje wasilungisa uNkulunkulu ngesihle ngomusa wakhe okubani ngokuhlenga okukuKristu Jesu asizwe lokuhlenga kuze kanjani lapha ku25 ithi amisileyo uNkulunkulu abe inhlawulo ngokukholwa egazini lakhe mayiqhubeka ithi kubonakaliswa ukulunga kwakhe ngokuyekela kwezono ezenziwe ngaphambili uyayizwa uma umusa uza unificane izoni bese kuthi umukela uJesu uma umukela uJesu Kristu bese sithi uyahlanzwa ezonweni zakho ngohlanzwa ezonweni zakho kusho ukuthi ngamanye uzukholiwe egameni likaJesu ngegazi likaJesu Kristu wena izono zakho zenjani ziyathethelela ziyahlanzwa izwa ke bese ithi izwi kaNkulunkulu ke manje mase kwenzakalile la ukuthi kubonakalisa umusa kaNkulunkulu right yes ngokuyekela kwezono ezenziwe ngaphambili awuqhubeki nezono ozenza ngaphambili emva kokuthola umusa waye bazalwane befuna ukuthatha umusa ukuze baqhubeke nezona bebezenza bengakuthola umusa waye uzothunika i-period of grace of 21 days ukuthi ulungise uqhubeke ukuthi hayi mina ngeke bangibhale ngeke bazokubopha amaphoyisa mama besephela le period of grace ngoba banomusa bazolahlwa abazalwane makufika isikhathi sokufa makuthi abasiyeki isono sizolahlwa ekubeni sasihamba inkonzo simemezela uJesu uma kufika isikhathi sokufa makuthi asisiyeki isono uyaqhamuka komunye uthi mina ngize kuJesu ngihluleka ngizwile nthe owezoni ezihlulekayo ngizwe ngihluleka ugwaya usayekiki namanje ngilokho ngikhona ngisensindisweni but angakakwazi ukuyeka but ke manje inkinga sekhuluma ngomunye uJesu ngoba muzi uthi uze kuJesu uhluleka bekuhluleka wena right masuka uJesu phela yena akahluleki onjani lothu wena unayo uJesu kodwa usahluleka usuwe noJesu senihlula nje ugwayi uJesu Kristu phela akahluleki yes akahluleki ma ukuhluleka kwa wena inkinga abantu into abayenza bathatha ubuthakathaka babo bakhiphe phambili then uJesu ngiyazwa wathi ngithini wafika kuJesu uJesu akahluleki ngeke asithi isona esihlula uJesu abasarendi abadeli okay umuntu ufuna ukuvika ngokuthi athi lento mina iyangihlula therefore ngoba ingihlula angifuni ukunikela ngakho means noJesu Kristu yamhlula thatha lento inikele kuJesu bonke izamhlula yini ama excuse lawo enziwa abantu yebo sasikuhlula sonke sizizono sasihlula kodwa wafika kuJesu ke manje uJesu akahluleki thatha lento inikele kuJesu Jesu uzombona ukuthi uzokunqoba there is why kunabantu abafakaza bathi ngangiphuza ngidawa kodwa ngathatha uJesu namhlanje ngakuyeka konke lokho because bathola uJesu kuyena yena abanye ke bababumbile uJesu khona bavumbelene uJesu lo Jesu ohlulekayo lo hlulwa isono lo kodwa sikhuluma ngayo thina lo la uma efika isono nje akasibheki umunikele kuye konke wafika nje empilweni yomuntu wafika umoya oyingcwele umoya weqiniso bese sazoyivula nalo ngoba umoya oyingcwele umoya weqiniso mawufika empilweni yakho ukunika amandla ukuthi ubhekane nalento wena all you have to do is to surrender hayi ukuthi ufuna ukuthi ulekelele uNkulunkulu uthi hey ngize lokhu njani thatha lento unike Jesu sengikuwe manje ngizwile isona usibheki makufika wena umzimba uyafa ngenxa yesono umoya ukuphila ngenxa yokulunga hawo sengilokho ingakho lithi izwi kaNkulunkulu akusekho ukulahla kwabakuyi Kristu Jesu ngoba uma efika uJesu Kristu ufika ngomthetho kamoya wokuphila empilweni ongamandla ukuthi amelane nalezi zinto ezihlulayo uJesu Kristu ufana ngazi ngambeka nani kho nomlilo oqothula isono enyameni yomuntu ngeke uthi noJesu isono singaqothula hayi qediso lele ngoba ukukhanya uma ngabe ungena endlini emnyama walight same time ubumnyama abuhambile unjalo njengoba usho nje injalo impela yona lithizwa uNkulunkulu umuntu kuKristu uyisidala esinjani esisha yes iqiniso lokuthi uNkulunkulu weqiniso uNkulunkulu olimelayo izwi lakhe yes injongo yomusa ukuba uzosindisa umuntu esonweni manje ingakho sithi ngeke kwenzeke uthi uthola umusa kodwa usahlele esonweni ngoba umusa wenzani uyasifundisa khona sometimes into enze namhlanje kakhulu
uze kukhulunywa kangaka ngendaba yomusa kubalekelwe iqiniso. Yeah. Inkinga abantu ba entertain isono. Yeah. Namhlanje mangabe ushumayela ufika enkonzweni ukhuluma ngofebe. Bayala abazalwane. Abafuna ukukhuluma ngofebe. Into abazokutshelana bazothi nawe usindiswe ngani? Ngomusa. Yeah. Ukuthi ngisindiswe ngomusa doesn't mean ukuthi ufebe ku right. uJesu umusa wakhe uhamba nani? Neqiniso. Ingakho ngithi asikwazi ukushumela ngomusa kodwa iqiniso singenzani? Singafuni ukulikhuluma. Ngoba phela umusa uyiqiniso. Exactly. Ngoba phela manje ngeke iqiniso angeke sisinde njengoba babukhumala ukuthi sizolahla mase ngalifuna iqiniso. Yeah. Injalo le ndaba. So into esisho ukuthi sikholwa ake singabale asiyeke ukubalekela iqiniso. Ngoba iqiniso yile lizonzana sosikhulula. Ingakho namhlanje ubona inkonzweni kunabazalwane umzalwane ahlulwe isono. Aloko ibambalene indaba ukuthi hayi sasindiswa ngomusa. Asindiswa ngomusa. Kuukuthi babalekela iqiniso. Malifika iqiniso umuntu lizomkhulula. Bal reject iqiniso. Balivimba iqiniso. Bazokutshela bathi hayi akumelanga ukukhulunywa ngala shumele noJesu njani usindisayo. Oluthando. Ashumele uJesu oluthando. Oh yeah. Kungathi uthando lukaNkulunkulu uthando lwesono. Lokuthanda kanti lesono. uNkulunkulu akasithandi isono. uNkulunkulu uthanda iqiniso. Yeah. Ingakho khona la izwi kaNkulunkulu khona lithi uNkulunkulu akasenzela umusa ukuba senzeni sihlale isonweni. Injongo basenzela umusa kufana nomuntu onikezwa ithuba lokuthi njengoba ukuthi ilicense yakhe expire. Unikezwe ithuba le grace awunikezele lethuba ukuthi qhubeka ungavuseleli. Njengoba unikezwe lethuba hamba uvuselela ngoba umusa uzokwenzana uzophela. So manje thina sithatha umusa ngathi into ezohlala ikhona ngeke iphele. Kanti umusa kaNkulunkulu uzophela. Ngoba uNkulunkulu njengoba esenzele umusa manje asingadlaleli ngomusa. Lithi zaNkulunkulu uma umubi ephi umusa noma enzele umusa akafundi ukwenzani ukulunga. Ngoba umusa senzelwa yona ukuthi silunge. Yes. Asingadlali ngomusa. Mawenzele umusa uNkulunkulu ekunikeza umusa ethi kulungile bawufeba, kulungile bawudakwa, kulungile wakhipha isisu. Ngoba phela remember ukuthi uma sikholwa khona la siphuma khona. Uma sishumayela sikhuza indaba ofebe, asikhuza indaba ofebe ngoba sithi thina zange sibenze ufebe. Sishumela ivangeli lomusa ukuthi hayibo uNkulunkulu uthi wena ofeba yekela ini ufebe. Ungafi ufeba. Umusa wakho usakwanele ukuthi yekela ini ufebe ukuze ukwazi ukwenza intozana usinde manje. Yes. Uzonanga umusa sowufikile kuwe uzokwazi umusa ukuthi ukufundise kanjani udele lezi zinto lezi. Yeah, so now into ekhona umusa phambili kodwa iqinisa asilifuni. So sizoveza lokho ukuthi umusa uhamba nani uhamba neqiniso. Yes. And kuba ngazathi mawushumayela isikhathi esiningi sometimes njoba usho umuntu ukuthi abantu thina amashumayela bathi izenza bazenza bongcwele ngcwele. Cha akekho umuntu ozale engcwele. Azenze futhi abongcwele ngcwele kodwa senzani siyenziwa. Lento umusa. Yes, yeah. Ezithola ngomusa lento. Asikho ngcwele. uJesu kuzeze emhlabeni weza ngoba ezosenzela umusa. Akazelanga abantu abalungile uJesu. Wezela abantu abanjani abangalunganga. Ezobenzela ini umusa. Ukuthi abanjani abaphi insindisi, abaphi into abangayideserve. Okumele silahle. Kodwa uJesu wasuka wadela amazulu. uNkulunkulu wehla weza kubantu, wezosindisa abantu. Wabenzela umusa endakazanga uNkulunkulu ayefika kubantu. Wathi hayi nina none kakhulu. Wathi hayi nina ngcole kakhulu. Kodwa wathi wozani nazo izono zeninjalo, wozani ningcolile ninjalo. Mina ngizonenzela umusa ngizonenzani ngizonihlanza. Ingakho ke kubalekile ukuthi singadlali ngomusa. Yeah. Umusa kaNkulunkulu singadlali ngawo. Powerful umusa kaNkulunkulu unamandla kakhulu. Umusa kaNkulunkulu akusi weakness. Umusa kaNkulunkulu akusi license yokwenza okubi. Yeah. Umusa kaNkulunkulu ungamandla. Akhipha umuntu ekufeni. Yes. Abazalwana bayazi leyo. Umusa kaNkulunkulu awusebenzi ngaphandle kweqiniso. Yeah. Awusebenzi ngaphandle kweqiniso. Bazalwane abayazi leyo. Uma nje ukuthi uthola umusa kaNkulunkulu kodwa uthanda amanga yini ke ubufebe izo zonke izinto eziphambili. Amanga ubusela, amanga zonke lezi zinto ezibalwa lapha njengesono. Mangabe uyathanda lezo zinto kodwa uthola umusa kaNkulunkulu namanga.
ufana nomuntu othwazana noJesu Kristu ebeqhubeka sona lethi izwi kaNkulunkulu namanga umazi ngoba ngeke ukuthi uyamazi kodwa ubuqhubeka uenjoy mema ibizwi kaNkulunkulu bethi uma ukhuluma ukuthi ubuqhubeka usona khuluma ngalabantu khona lokuthi you glorify something that you are doing bese kuba khona umuntu ostrugglishayo wayithinta indaba umuntu ostrugglishayo kukhona ukustruggle esonweni we understand that but labo kwinto abafanele bayenze ukusurrender bese kuba khona abantu abayiglorifyayo into yabe embi athi umuntu wami namuke impela uJesu Kristu kodwa ukujola ngejola yabona lo muntu uthi akho musa uthola lunamanga mhlawumbe makazana na Jesu lo muntu umusa kaNkulunkulu wokusindisa awusebenzi ngaphandle kweqiniso iqiniso liyini ke iqiniso izwe likaNkulunkulu John 17:17 ngifuna ngesifunda abazami bazoyilokhundana lezi ncwadi bebodwa John 17:17 sithola ukuthi umusa kaNkulunkulu usebenzisana kanjani lithi izwi kaNkulunkulu laphana bangcolise ngeqiniso izwi lakho liyiqiniso John 17:17 yes usindisiwe ke manje ngomusa isanctification lokungcweliswa ukuthi manje sekuhlanzwe izono kuza ngeqiniso kuyizwi likaNkulunkulu yes manje uJesu Kristu uma nime ezweni lami ngabafundi bami sibili iqiniso nizokulazi iqiniso uzonikhulula yes ungangena noma ungasho ukuthi usindisiwe kodwa uma izwi likaNkulunkulu lingasebenzi empilweni yakho ungenalo ngoba khona abazalwane abangalifunda izwi likaNkulunkulu okuyiqiniso uzongcoliswa yini uzokwazini umephi ngoba uthi uma nimi ezwini lami wena umephi umekuthe nje ngathola umusa into enziwa abazalwane ume ngani ngoba kufuna umezwini izwi liyini liyiqiniso uma ke umezwini umeqinisweni iqiniso liyangcwelisa futhi ngamanye amazwi iqiniso lezi njani liyakhulula ngoba lokungcwelisa khuluma ukungcweliswa khuluma ngabo Jesu Kristu khuluma ngokukhululwa ukukhishwa kwesono isono singcolile phela yebo so now umusa kaNkulunkulu usebenzela ukuthi abantu bangene eqinisweni awusebenzeli ukuthi abantu baqhubeke esonweni umusa kaNkulunkulu usebenzela ukuthi abantu kube babakhona ukuthi manje balalela izwi kaNkulunkulu bese kuba kulunga komuntu kuNkulunkulu ngokuthi sebephila ngezwi likaNkulunkulu sebebuka emthethweni ophelele njengalokho isho incwadi kalokhunye kaJames sebebuka emthethweni ophelele bese beyenza ithi singabi ngabalizwayo phela kodwa nabalenzayo ingoma ngabe singabantu abalizwayo singalenzi siyafana nomuntu oyibuka esibukweni ayibona ukuthi ungonjani bese sisukile masishana kodwa bebe onjani kepha lithi loyo ozwayo bese yenza ethi ufana nomuntu obuka enjani emthethweni njani ophelele lithi uyakwemukeliswa ini uyokufumana umqhele noma uyokufumana umvuzo ngokwenze njalo ngesizwe sakhe so izwi likaNkulunkulu yilo ke manje mase sisindise kumele lisebenze empilweni zethu liyini liyiqiniso I think ingceku eziningi mhlambe ezingalikhuluma leli qiniso mhlambe ishaya ukuthi kwazona azikho eqinisweni mhlambe kubalekile ukuthi even do uyinceko nawe uyazazi ukuthi yahluleka la uhluleka khona kodwa ke likhulume leli qiniso to show ukuthi even though you are struggling but you are fighting this thing likhulume leli qiniso ungathi eshikafana lento nami yangihlula ngcono ngiyifihle ngakhulumi ngayo struggle nayo uyikhuluma futhi the more uyikhuluma you are helping even yourself wena uyikhuluma ngoba uyazireminder nawe ukuthi nami lento kumele ngiyiyeke akumele sizenze standard zezinto zikaNkulunkulu abazalwane namhla badevelopingitendency ukuthi uma into ihlula yena therefore leyo nto le akumele kukhulunywe ngayo I'll make an example ngihlulwa ukuphinga enkonzweni ngiyanika ithuba lokuthi ngishumayele osuku mashumayele ngokuphinga ngisambheki kahle abazalwane asasikhulumeni ngokuhlonipha singabali izono zabantu singahlulelani ngikhulumela abantu ngokulami lento ngiyishaya mina ngisafuna manje sengathi hey ngoba careful man ngiqoqulimi qoqelwa mina ilima qoqelwa abantu so kuyimi manje standard zezinto zikaNkulunkulu izwi kaNkulunkulu asisebenzi ngumuntu iqiniso nje hayibe iqiniso alihloniphi umuntu ngoba iqiniso loNkulunkulu iqiniso lina president Obama alingobuso bomuntu yes iqiniso malifika listubborn kabi iqiniso noma ungalithatha ubophe ngensimbi ulifakelele khunjeni ekujuleni kolwandle liyohlezi liqiniso alishintshi
mawukhipha kuphuma limile uthi ngiyiqiniso awuzwakhe uyibona indaba alistapon ngabe so but esifuna ukuveza namhlanje ukuthi umusa kaNkulunkulu awumi ngamanga umusa kaNkulunkulu awusebenzi ngaphandle kweqiniso ibandla likaNkulunkulu liyini lona asibhekeni ke masishane lapha kuTitus I mean uTimothy uTimothy 3 Timothy oqala chapter 3 verse 15 ukuthi liyini ibandla then laba abangalifuni iqiniso bathi bayibandla then bayelika bani ngizofunda ngemasishane sengibalekela nesikhathi ithi kepha uma ngilibala khona uyakwazi ukuthi kumelwe ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo bese insika nesisekelo seqiniso angani uyazwakala lencwadi umpostoli Paul ukhuluma la noTimothy mangilibala fundisa yes endlini kaNkulunkulu eyibandla likaNkulunkulu ophilayo uthi leli bandla liyinsika nesisekelo salo iqiniso ubaniki iqiniso uJesu ubani iqiniso yizwi likaNkulunkulu ibandla liyisekelo nensika yeqiniso futhi ibandla ayikho enye into elifunayo funa iqiniso there is why uzothola umzalwane wayesindiswe kudala wawa uma yezwe iqiniso likhuluma uyasho ukuthi lento ikhona kodwa ayinewini because lo mzalwane uyayazi indaba yokubala ibandla exactly uyalazi izwi likaNkulunkulu kodwa namhlanje abaningi abazalwane abagcwele emabandleni abazomba kaSathane I'm sorry to say this abazalwane uqala ukukhuluma iqiniso bathi don't judge those kaSathane zonke inkunzi zesikhoko wakhala umuntu wathi ngabiza abantu ngenkunzi zesikhoko yebo bayizo mabengalifuni iqiniso sofika lapho manje asibhekeni lana ku John 16 verse 13 okay na uJohn nje uJohn Mvangeni ngizofunda sengifuna isikhathi sishaye namhlanje ethi kepha nxa esefikile yena umoya weqiniso uza konuholela kulo lonke iqiniso ngokuba akayokukhuluma ngokwakhe kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo ngifuna siunderline nkamazwi uma esefikile yena ubani umoya wani weqiniso uzonuholela kuphi kulo lonke iqiniso umzalwane onjani ongafuna ukuholela eqinisweni unamuphi umoya ngoba kukhona umoya wamanga uSathane udrag inyoka endala eyakhohlisa uEve Eden no Adam umoya wamanga loyo umoya wangakulesi isikhathi umbuso wamandla omkhathi bese kuba khona umoya weqiniso umoya ke weqiniso umoya ongcwele akaholela umuntu kwenye indawo ngaphandle kweqiniso uma umuntu othi unomoya ongcwele afunana amanga kuwe waye umzalwane olwela amanga umzalwane nje impela ulwela ubufebe ubufebe phela amanga inkosi yami ulwela ukuthi abantu abangatshela iqiniso unamuphi umoya umusa kaNkulunkulu awumi ngamanga umusa kaNkulunkulu awusebenzi ngaphandle kweqiniso ngoba umoya okithi esinikwe wona kuthiwa igama lawo enguphe nje isimabumu namhlanje kuthiwa igama lawo umoya weqiniso uthi ngamanye amazwi into wamanga nje ohlangana nayo yes kwenzakalani ke uma umuntu ethi mina ngathola umusa kodwa ebeqhubeka ephile emangeni asithole babukhanyile uzongena umusa utholile yeah sibona ukuthi lo delusion le deceit lapha na ku 1 Thessalonians chapter 2 sibona ukuthi kwenzakalani umuntu mayithi nje mina ngathola umusa ngathola umhawu impela nje nami ngiyamazi uJesu eqhubeka ephile emangeni kuthi uNkulunkulu wenze njani uNkulunkulu ayasebenzi phela akakhona ukukhuluma umuntu ngaphandle kweqiniso yebo umfundisana umusa yebo umfundisana umusa kanti yini ayenzayo futhi kuyena akaboni into yenzayo siyami lapha na ithi ayithi ngifunde nje ngibese second Thessalonica bazalwane okay yeah lethi lapha na siqale ku9 ngifuna bamfishane ithi lo kufika kwakhe kungokusebenza kaSathane ngawo wonke amandla nezibonakaliso nezimangaliso zamanga ikhuluma ngomfika kumphiki Kristu right nangu ku10 la ngihleli khona ithi nangayo yonke inkohliso yokungalungi kwababhubhayo ngenxa yokuba bengavumanga ukuthanda iqiniso ukuze basindiswe
So abantu abazokhohliswa endlini kaNkulunkulu bakhohliswa umoya womphiki Kristu yilabantu abenjani abangazange bavuma ukuthanda iqiniso. Asiza ukuthi uNkulunkulu wenzani kubantu abangavumi ukulithanda iqiniso. Ufuna uvuma ukulithanda iqiniso noma ngabe liyahlula kodwa uvuma nje ukulithanda. Libuhlungu linjalo. Iqiniso kaze lamnandi. Aqaleni lamnandi uba limnandi mengabe ukuthi nawe usuthe ukuthi ulungisa indlela zawuqala ukuthi lento imnandi. Leso wakunengoma ezithi angeke ulizwe amnandi livangile ngobusasheba. So umusa sheba nje bekuthiwa hey ke ufebe ayibhlungu gabi leyo. Lokho libuhlungu. Iyo iqiniso liyinkemba izwe kaNkulunkulu iyinkemba. Liyaqapha malifika nje ngoba lizohlukanisa. So asiza ukuthi kwenzakalani ke kulabo bantu bese ethi ngalokho ke uNkulunkulu ubathumela amandla okuduka baze bakholwe ngamanga. Ngezathu okuthini abazange babe nalo ini uthando lokuvuma ukuthanda iqiniso. Ngalokho ke uNkulunkulu wenze njani? Ngalokho ke uNkulunkulu bathumela amandla okuduka. Amandla okuduka itiba ngesingisi ikhuluma ngedelusion. Strong delusion. Yizwa strong delusion. Idelusion into eyenziwa uyamuthi udeluded ukuthi mina ngumlungu. Mina those people always feel like mina I'm a woman. Idelusion le. Wena into yenza wena umusho into ongasiyo. So umuzothi wena ngathola umusa ukuthi uqhubeka uhambe emangeni, uhambe emfebeni njalo. You are deluded. Umbatho umoya wokuduka. Ubuswa amandla okuduka manje inkinga siqhamuka kaNkulunkulu ngoba wena walile ukumukela noma ukuvuma ukuthanda iqiniso. Once wangalithanda iqiniso ayikho into uNkulunkulu azokwenzela yona okunika umoya noma amandla okuduka. Unawo uNkulunkulu amandla okuduka phela okunawo usokunika ngobe yiwo usokunika into efunayo angithi lokho kufunayo yes uhambisana nesifiso somuntu ngoba akasiphoqi akasibambi ngenkani entweni phela uyakubheka nakho akuthandayo angimnike kona ke labo ke abangenile bathola umusa base beyaqhubeka bahambe emangeni umoya banawo yilo bayophaphama nje ngelinye ilanga umuntu esesesihogweni uNkosi ngoba ngangikumukele kanjani. Nanka amavesi abhaliwe maningi ukuthi umusa kaNkulunkulu usikholele ufale size kulungu. Umbuzo uthi wena wawufunda lephizwi. Mawuthi wawusindisiwe kubeni into usayenza wawusindiswe kanjani? Yebo indaba. Manje inzima ithi ngalokho ke uNkulunkulu wabathumela umoya kanjani? Amandla okuduka. Baze bakholwe ngamanga. Baze bakholwe impela khona abantu abakholwayo amanga. Bazalwane. Kunabantu uma ushumayela iqiniso baya ngathi bangaphalaza uyamncinza uzumuntu lo muntu lento yamhlukumeza uyakuplanela nokuthi next time unganikwi ipulpit maqhanga umuntu okhuluma amanga umthule esethi haleluya ungcwele bakhona abantu abakholwayo ngamanga sebembathwe yini ke manje lamandla okuduka lapha mayiphethe ithi ukuba bonke abangakholwanga yini iqiniso benamele ukungalungi balahlwe. Madoda Isigcino sayo yonke lento yenkohliso yokuthi abantu bathi basindiswe bebephile elokhunjeni esonweni behambe mangeni bengekho eqinisweni okulahla lento le verse likhuluma la into ezokwenzeka la ngoba umphiki Kristu obebuzile obese phakathi ebandleni umoya komphiki Kristu yiwo obuse esikhathini sesamanje kakhulu ebandleni. Ayijulile le ndaba. Sibonga ivangeli lomusa. Yes. Sibonga nje ukwazi ukuthi umusa uyini. Isifisi leso nje ukuthi ngathi abantu bango-understanda ivangeli lomusa. Yebo. Singadlali ngomusa, singathi sithola umusa sibidlala ngomusa ngoba abantu abadla kakhulu abadlala ngomusa yilabo bazomusa. Yilabo abakholwayo lapha yibo abadlala ngomusa. Angcono abantu abangakholwa ngoba basiphilela le masibabiza nje beza kuJesu kodwa laba sibephakathi abantu bamukela umusa yibo abadlala ngomusa ngoba nothi yabheka namhlanje siyastruggle noma abantu abashumayela bastruggle ukushumayela iqiniso ngenxa ukuthi bayavalwa. Uthi yakhuluma iqiniso bathe shumela bavele bathi no shumela izwi. Shumela ivangeli lothando. Shumela ivangeli lomusa. Manje bese uzibuza ukuthi uthando luyini ngoba uma ukhuluma ngothando lithi uthando lithokozela iqiniso. Olukabantu lolithanda abafuna ukuthi kushunyelwe ngalo ngoba phela uthando lukaNkulunkulu
uNkulunkulu uyamthanda umuntu oshumela iqiniso uyamthanda uNkulunkulu umuntu okhuzayo straight okhuzayo ngoba phela khumbula ukuthi masishumayela asisifakazi thina kodwa thina sifakazela izwi yebo yakashulo indaba ukuthi thina siyakhuluma izwi thina siyafakaza injani liyakhuluma masithi ufebe sisuke sishiso into esho yini izwi lento engazwakali kubantu noma lento engazwakali kwabanye abantu bayakholwa njobe nje bakhuluma ukuthi sometimes kunokuthi ukhuluma ilokho njani nokuthi ukhuluma iqiniso uthola ukuthi umuntu athi uyakholwa athi uthola umusa uthola ukuthi kube ngazathi uyamncenza uthi ukhuluma iqiniso uthi phela umuntu umzalwane umntwana kaNkulunkulu umbona ukuthi lento uyikhulumayo uagainst yona yes kodwa uthi kuye ingakho ke lezi lithi izwa uNkulunkulu ke mashumele izwi kwisikhathi noma kunjani sifuna noma singafuna lithi sola uyala unjani khozi yebo lithi ngokuba kuzoba khona isikhathi sofika la abantu bengakwenzani bengakufuna isifundiso lithe izwa uNkulunkulu umusa uNkulunkulu uyasifundisa yeah kunabantu namhlanje abangasifuni isifundiso somusa esiphilayo lithi kunabantu abangazukufuna isifundiso kuyisona sona esiphilayo sikaNkulunkulu lithi bazozibuthela ini abafundisi yibo ke labakhulunywa ngabo lithi abazange bathanda ukuziqinisa bafuna laba befundisi laba bazokhuluma ini izinto ezizogitaza ini indlebe zabo ingakho uNkulunkulu athi ubathumela ini umoya okuduka kuze bakholwe ngamanga ngoba vele bakhona abefundisi bamanga bakhona abefundisa abafundisa ngomusa wamanga abafundisa ngomusa lo ozobenza ukuthi bathandwe ngabantu ozobenza ukuthi balandelwe ngabantu abakhuluma ngalomusa lo ozobenza ukuthi babenefite ngoba kunabantu namhlanje liza uNkulunkulu abayikhonza inkosi bakhonza izisu befundisa abaningi namhlanje bakhonza izisu uma ishumayela kubantu ushumayela ukuthi kungabi khona abantu abalimazayo kwenza sho ukuthi kungabi khona abantu abazohamba ngenxa ukuthi uye wakhuluma sho uyahle kahle labo abathunywa ngoNkulunkulu noma ngazi bashumele ngomusa kodwa kusiwa uNkulunkulu okasathana ngoba bazochaza lokhu abachazayo bona lokho abafuna ukuthi abantu bakuzwe ngoba abantu khona abantu abafuna ukuzwa amanga khona abantu abajabulela amanga khona abantu uthi ukhuluma iqiniso umbona ukuthi lo muntu ushintsha nasebusweni yenze kodwa ngapha uthi uyakholwa uphethe iBhayibheli Yes. Omunye angazalivala iBhayibheli impela, ngomunye angazabheka iphansi umzalwane. Ngenxa ukuthi ukhulume ngofebe. Angazeze kuwe na uphuma ngaphandle ade eyakhulunywa kanje. Bese uzibuza kumele ukhulume kanjani ngoba izwi lithi ufebe. Yes. Kumele ukhulume kahle, kumele ukhulume amanga. Kumele ukhulume ukuthi nezinto ezithile kuba iBhayibheli ukuthi nezinto ezithile. La iBhayibheli nakubhala nezinto ezithile. Ufebe eBhayibhelini. Udawu. Amanga linjani isono ezwini kaNkulunkulu manje mawushumela iqiniso kumele ukuthi ustike kuphi iqinisweni stike ezwini stika lokhu okubhalwe la liyeke izwi likhulume wena fakazeliso nakho hayi isikhathi vele sesishayile ngiyathemba vele kodwa yini ukukhulumile mana kube kukhulu ngisithandile nje isihloko esithi umusa neqiniso hayi nami ngihamba nayo ke le ya ngathi kwabaningi intsha ngiyazi futhi kwabaningi uma bengahamba nayo waye ngithi mina nami ngihamba nayo ngoba umusa bese lithi neqiniso mawufunda lapha kuJohn 14 verse 6 uthi uJesu ngiyindlela neqiniso nokuphila uthi yena uyindlela bese ethi neqiniso shuthi mangabe umusa neqiniso kushuthi umusa noJesu then asikwazi ukuthi sithi sohamba ngomusa kuphela uJesu simbeke ngaphandle ngicabanga mina eindaweni eziningi that's why namhlanje sinabazalwane abalimele abagijimisa nje umusa kuphela bathanda izinto zezwe ireason ukuthi emabandleni Yesu umusa wona noma usushunyayeliwe kodwa bakhuluma kancane ngoJesu kaningi ngokumotivator kaningi nje ngokuthi bambe emoyeni izipho imishado zonke lezi zinto lezo then kuba kancane ngoJesu kanti noJesu uliqiniso ube besikahlala kulo Jesu ayiqiniso bese ayithola yonke lento bese ngasizondwe yazi besoba nama followers nathi siyile channel amaningi kodwa ke asiwagijimisa ama followers gijimisa leli iqiniso nilishoyo asivaleni bazalwane mhlawumbe amazokugcina angasi mangaba khona mhlawumbe sesivala nje bazalwane njengoba sesasho ukuthi ake sibuyeni ezweni likaNkulunkulu I think umlayezo ongaphezulu lo ukuze sosindiswa ngoba kuyoba buhlungu kakhulu sesihamba isikhathi eside kangaka
sithi sitshela abantu sasindisiwe sesiphinde siyoba nalabo bantu futhi esihogweni eish uma singalithandanga iqiniso ngeke sikhululwe ekugcineni into esizoba naso namela amanga bese lithi izwi kaNkulunkulu siyalahlwa ngazi ziningi ifunde ekhandwa abantu ukuthi lithi izwi kaNkulunkulu uma kuKristu akwaba kuKristu akusekho ukulahla umuntu okuKristu umuntu oseqinisweni kunjalo izinto ezingakhulunywa lezo ucaciswa ngoba afuna unpackwa lezi ngoba uKristu yizwi kaNkulunkulu yes ngeke uthi kuKristu kodwa isenzo sakho sithi ukusathana ngeke uthi kuKristu kodwa isenzo sakho sithi usemangini ingakho lithi izwi kaNkulunkulu uma uthi uyamazi yena kodwa uqhubeka wona futhi unama ekoneni unamanga umazi umkhohlisi abazana engikhuluma nje emabandleni akekhulunywe le ndaba ukuthi okuba kuKristu kuba seqinisweni yes ila khona ukuphila okuphakade okuvela khona ngezwi likaNkulunkulu ukuthi lezi zinto obuzenze bezizokubulala usuyayeka usazenza so wenza izinto ezizokuphilisa kuyela nokwezwi likaNkulunkulu hayi njalo hayi njalo elokugcina nje yiko nje ukuthi bazalwane lithi izwi kaNkulunkulu umusa kaNkulunkulu uyasifundisa yes le nje uzigcina ngalo ukuthi umusa kaNkulunkulu uyasifundisa masithi samukela umusa asifunde phela kuwo lo musa ngoba lithi uyasifundisa kuba sidele samukele kanjalo umusa kodwa asifuna ukudela samukele kanjalo umusa kodwa asilifuni iqiniso samukele kanjalo umusa kodwa amakhulunywa ngeqiniso siyalwa why kodwa sithi sisemseni kanti uyini lo musa kaNkulunkulu ngoba phela sizomangala masodi sisemseni kaNkulunkulu kodwa sisemangeni somana silahlwa ngoba uNkulunkulu uzobalahla abantu abangekho emseni wakhe uNkulunkulu uzobalahla abantu abadebesela umusa ngoba injongo yomusa kaNkulunkulu kuba sisindise singayi kulahlweni yes lokho nje kukhona ukuthi umusa kaNkulunkulu uyasifundisa kuba sidele ukungakholwa yes ungakholwa ukuthi singakholwa iqiniso hayi ungalaleli iqiniso hayi njalo lena kuyona inkulumo kanoma ngabe ubani kodwa inkulumo nje yomuntu othi mina ngifuna lo Musa neqiniso nawe lapha ekhaya mhlawumbe umamele mhlawumbe yaqala ukuhlangana nale channel uyasho ukuthi hey ngaze ngahlangana nabantu abakhuluma kamnandi uma ngabe ukuthi kodwa akwakazani noJesu Kristu akamconfess ukuthi uyinkosi nomsindisi wokuphila kwakho ungajabuliswa leli qiniso elikhulunywa kamnandi kodwa ubusele ngaphandle nawe siyakubiza sithi nawe woza ulandela uJesu Kristu nawe uthwale sakhe isiphambano ngoba ukuhamba ngaleli qiniso kuukuthwala sona isiphambano nomunye othwale sakhe so sakubiza nawe sithi woza ungasali ngaphandle futhi please nisharele nabanye nje lezi indaba zande zigcwale kwindawo yonke siyabonga nje kubo bonke laba balokhu bencoma bayasho bathi hayi lezi insizwa lapha yana impela zembathiswa izulu bakhuluma amagama amaningi amnandi ngiyazi toma kulono lethu likaNkulunkulu but mawuwezwa lawo magama yakukhuthaza umuntu ukuthi qhubeka ulokhu ukhulumile indaba kaNkulunkulu nisale kahle uNkulunkulu anibusise ahlangane futhi kwivideo elandelayo amen